Kaslam ka bapin priang ya ka jingnang jingstad iki heb ki berit ko umyo Presbyterian LP School menta ka sengi kala penha perdano ya ka jingrakhe dap san posnam ne ka jubilee ksiar haringkat ka jingrakhe ka basongkun bha ha ka ni ka sengi UMLA bat MDC berim jong ka nongkram uba Lambor malngyang ula longkum ukongsan haringkat bat ki teman besan jong ka balang Presbyterian umyo na lor ki wede ki ba shakhat snobha ya ka ni ka skul la seng house nam shia jar khandai spa hinyo pen reu bat Haka tu kopor ki khynnah skul ki dan kumba khandai pusawngud bat tang iwe inong hikai bat kat panang yat ki snam ka skul kala stang ban keu bat menta ki khynnah skul kila dan hapo ka ars pa ngun kumshi benta banya dan benta lang Haka ni ka jingpen ha perda jang ka umyo Presbyterian LP School ya ka jingpen ha perda barakhe dap sanpos nam uba Lambor malngyang ulano senyang da ka pisa sya ka managing committee habakran kum ukongsan uba Lambor ulaong baudap da ka jingkeman namar baha kapor baudang longtang kum uriu madan uladan benta bat ka ni ka school ha kapor barakhe ya ka jingdap arpusan snam bat penpawru baulong ubadan bak bandan benta biang ha ka jingdap posnam jong ka ni ka skul Kalau saya ya kisipai kibalong kibanyada namdagari baro kawai kena skul kalau saya ya ki samla kilarung hakikam pulit apo ke state police kalau saya ya ki rongba balang kiban sakri yang kamu belai kalau saya ki rongba kiban kit banba ban pen empat namdag mensin kibatulat dalam nang say sisu igibabun ikon sama kibanya dan benta hakikam lajong kibanya dan benta hakikam snong kamtau bat ngakwa banong hakani kapor abangi syong hangi ngakwa banong to ngenya perhatpat nagbenta ka arpusan snempat kabansawan nagbenta kalasyay nangyayang perhatpat nang ni syakmat ya ka arpusan ligis nam kibansawan kumno nginle nakunta kani ka skul ayu ngin perkhat bat kumno ngin pentunon ya ka namangangit skam hagini ki arpsan snam ki bansawan ki babun nagini ki het ki balit ublay usdan lagajong kaplan mangi gibreu ni dan lagajong kaplan anay ublay udan lagajong kaplan manoban poy perkhat Manuban po'y perkhat bangangan yo biyang banyeng hapo kani ka platform yagaba kuman suban arajanway ngayo ikalat bandon ng banta batfi manuban po'y perkhat kum ubreu shibat uliw patpa bangan yo biyang yakani kalat banya yeng lang banya sakilang batfi banyo biyang yakani katsan posnam ngidang perkhat da kumay ublay basta upanyad pat da kumay udan la kajong kaplan day na margada hagani kapor rakwa banong bayi gini ki het kibret ke enrollment habang atili kadno kadon hapo kani the school jumi ki thu kyong ka enrollment jong ki students jong ki khynnah kidan hangni the school kidan lakno hapo ka aspa sanpho ni laispa ni hapo aspa kabamot basa kata sa kumbasi spa San Paulo na aspa ngot ki khynnah kibudan hagani ngatan hagani ngisnang baye kamot kikme kikpa kitang tha ya ki ba kinay puli siya ki pat school kamot sakat ni kilay pan puli siya ki pat school siya par jong kasnong umyo balay udak jingkali ubang abu hangi
Balay, bagitapat, kibasa, kibadon hangi, kan pensuk sibuan iki, banpa iki kun, hapo kanig skul, hanray hapan pano iki, siya kiwig skul kay kadaw. Kadaw, galong. Balay si, hatu kapor, ki infrastructure yung skul. Kadur yung skul. Kamnong kabay tanat. Hanay nga kwa ba dong? Bang sultanat mentan habang yos ngo. Ya kajing kren jong itaman basan rong ba jongi. Bakam day show bansa tang hak LP. Menta kan lek no siya ka UP. Bat nga kmi nanti. Ba nag UP. Kandang kyushu siya ki secondary level. Kanang ba ki khynnah badan hapo kasnong katao bi jongi. Kinwan hangni namar midang kamru ya ka quality jong kajing higay. Nginumiyak rin ya ka quantity. Na quantity ka buon palat. Hangay nginhapan niya rin ya ka quality. Kamot haba kata ka quality nga kren. Kamot hakapor bastang iga school kidantang kumba sampon piyo manen rukong kikna. Live sound. Katang ya ipor kamot mandak lapoy sino ka aspatam. Kamot ka quality hangta kadan. Ban lekmen ya ka jingdap pusan kigisnem. Agapor kapa ngampat siyam lalong uhay ayro. Ngampat siyam long unong mikmat jong kanikatahan. Henry nadu usnam arajar way. Agaba ngiyo banya lekmen lang igajing rikhe igajing dap arpsan snam. Menta haganigaju kasni. Ngayo igani kalat. Banya don lang biang sasisiyan. Bangan nyo, yakni galat, banya rekelang, yakni ka bangyong ka golden jubilee, ka jubilee kasyan. Tika doon ka benta, jong ka jingiakhun, jong bat ka skul ka jong pi. Tika nga shim, yakni ka por, kum utray, jong ka skul. Kubangan nga snok tinang, hagi por, kibalit, nga soban kat, ya iwe na kimambas ban sim ini senyang ibaret ibang ala bu kerpang na menta ban pasyat chapi ban kham pensting ya kajingok jingstad jong ka skul jong ka palang tengah khat yano banwan so ba banwan chakmat itemen besan WS Lando yung kumu President Barim tengah IT chapi kani senyang kabarit ke jonga keblong sipo hajar. Kadang ka macam pemtini kadang songok sokuman nak kami tak kena senyang tong tolong hati dari bakal ka golden jubilee. Tapi siapa mah? Kejadian nanti ini ketika sobani kemarin, lu dari ini dibayar. Dan kejadian kedengar apa ini, menjadi sendak buat kami ini ada apa import long mitmat. Nah kejadian kita apa senang dari ini dalam di juga skul. Tu belajar pun nanti kita long dari situ.